ngiyajabula ngibona umfowethu umseleku lapha umseleku lapha wahamba khona yebo uzoyenze yami ngimthimba nonke ngoba nina ngifuna le yonke yophethele emashubini Isithembu asifikanga nami besivele sikhona ukuthi besixoxa ngendlela engekho right manje ke masigqugquzeleka isilo sithi hey ngifuna ukulandela umseleku awuna uyabona ukuthi engathi usebenzile mase ulandelwa abantu abakhulu kangaka kahle kahle kuyichilo ukuthi indoda yakwaZulu nje noma yiphi indoda ibe nonkosikazi oyedwa amadoda akwaZulu kufanele athathe kusukela ku2 kuya phezulu so maningaganiwe gajo niluke ngicicela ngomuntu oyedwa hayi siyoza nje ngoba nakho senihlonipha kodwa hayi anihloniphekile bafowethu ngiyafisa abantu baseningizimu Afrika bayigweme lento ukuthi isithembu bayosixoxa mangabe sebenemali ngifuna ekungabini kwabo nemali bayiveze inhloso ngoba inkinga eziningi esihlangabezana nazo abantu besifazana abayibalulayo bathi lo muntu wayengangitshelanga ukuthi uzofuna ngelinye ilanga ukuthatha isithembu kusho manje sinaleyo nkinga nje sibhekene nayo sothi umuntu mesifuna isithembu ugwajo akangalindi ukuthi azabe nemali akasho manje kodwa ke okunye ngifuna ukukubalula isithembu sakheke kakhulu phezulu kwesisekelo se-honest kusho ukuthi mawuyinsizwa nje uthi uyathandwa ngoba angazi mina nikhuluma ngokuchitha angikwazi ukuchitha ukuthi kuyini ukuthandwa manje singafihla ukuthandwa ufuna ukuthembeka la singafihla ukuthandwa ukuthi uyathandwa hayi asikwazi ukufihla ufune ukuthembeka umama akwazi ukuthi lensizwa noma ithathe mina kodwa iyathandwa ngoba into eyenza abantu abaningi ba-admit esibhedlela ingoba badiscover ukuthi amadoda abo ayathandwa so ukuze ke si-avoid ukuthi sibekwe kabi sikhulunywe kabi samadoda kufanele sikwenze nizivela nani ke bethu nani uba sithini isilo sakwaZulu sithi naso sifuna ukunyathela emanyaweni kaTata Musa Mseleku malunga ke noba naye abenesithembu molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV andiyazi ke ba unoba uza kwenza njani uKing Misizulu ngoba into yakhe nesithembu sakhe ingathi inokudekateka ngoba ke besivile ngoba ukuqala unyaka ke trend acaba unkosikazi wakhe oqala uQueen Tokozo Mayisela bayahlukana kuba ke chathe kwi-civil union naye esithi akazukwazi uphinda athathe omnye unkosikazi yangathi ke bayahlukana and then kuphinde kuthiwa kukhona ke uQueen noZizwe Mulela kuthiwa i-second wife yakhe asiyazi thini into yakhe and then kukhona ke noNomzamo Myeni okuthiwa ngunkosikazi wakhe wesithathu lo ke kwakufuneka kumiswe umtshato ngenxa yento eyisenzeka phakathi kwakhe nenkosikazi wakhe lokuqala and then ngoku ingathi bazawutshata nge-7th of November kule nyanga lesi kuyo kulonyaka and then ke kuphinde kube khona Sihle Mdluli ekuthiwa ngunkosikazi wakhe wesine kuthiwa ke yena ke umkhuphele ilobola so kuninzi entweni yakhe mhlambi ke uzawudibana noTata Musa Mseleku amcebise uba makayihandlishe njani yonke lento yesisithembu sakhe njengoba kukho ekuthiwa bayahamba kubekho akuthiwa bangenile baphinda bamshiya kubekho abebekukhanselishwe imitshato phinde kuthiwa bayatshata ngoku phinde kube khona babhadalela ilobola kuningi bekhe kwavakala novakala ke i-rumors kukho umuntu ongukhazini wakhe ngwaseSwaziland esithi uKing Misizulu ugay uyamazi babekhe badibane phesheya so uyayithuka yonke lento yenzekayo so ke uTata Musa Mseleku bethunani uthi indoda yomZulu enonkosikazi oyi1 ilichili at least iminimum ngo2 andiyazi niva njani nina bethunani yonke lento ngoTata Musa Mseleku apha ke kule video nimbona ke shem uba ingathi uyayiviyela le ndawo yoba uKing Misizulu shem eye walikakanye igama lakhe kwaye wathi uzawulandela ekhondweni lakhe enkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video uMamgobhozi uyanibona kwi video elandelayo bye